Ebusian for my mom, Aquaba and found Bragana Sam TVGH, Messer like, comment, subscribe. Turn your notifications so that anytime you post a video with Seria. So these are some of the social media accounts that this useless NDC government. Any Romana Choye Yuko boss, use the malign former appointees of the MPP. Now Mobe Kayan, Michire Mumu say NDC for almost strategy and so mobile try former appointees of the MPP in the court of public opinion into mobile social media, normal true bold allegations, unfounded allegations against them without providing anything of evidential value. And Trimupon say former appointees of the MPP yengu omanimu asen yen say omudin yen cause huge public disaffection for them yen magana fombu form and into no muchicha santrowi. But I promise him was saying my dedicating my life and my page to deal brutally with such nonsense without mentioning words. And basically, that's what I'm going to do in this video until I can share now for Francois being shared. Very important. Now, yen share someone I said, one who posted this Kennedy Okluga I make here. So Kennedy way or forming neutrality over social media. Also on one NDC ni. But in actual fact, or a card-bearing member of the NDC party. In fact, he is on the payroll of the NDC for bribing to do the dirty job of the government on social media. And basically, that's what he's doing. Now, what allegations now I'm making now? I'll say a first time MPB at cars 205. I park you when you feel luxurious castle. And also, car when you added to cars is from proceeds of crime. Just a chronubi criminality be our and odinya sika added to us our cars 205 and a wapaki esini fee. Now you see, same way, nyansa be in the womb. Say woo chantra. Obi bedwene ho akwatiri ansa na won se wu twantro. But then try kwa we twa se bi obi ana adwene wofom. Obi owo low IQ, obi a wonim nyansa. Se bi akwala kra, ade get go be hunu se enkwase asem na woka. Asem na woka ni nyansa bi anim, it doesn't make sense. And you see, this should tell you how damn Remonacha did that information you man say on family to abontes and NDC about how stupid they are. These people are literally suffering from acute imbecility. And that's why omubo mutrimu normal can sebinsim hubia and trubia no muchato and crofoso. Now you see, we are daring them. Yeah, daring Remonacha. Any Kennedy Oklu guy. Any all these NDC surrogates on social media. Yeah, them was said, Piko no mumbo ni ding. Most MPB to 205 luxurious cars. When you see from a crime, and now they are to Mumboni din, agro we usra mendio. Usus agro na mendi. Some of us in stro, and inti na ye baby posty. Properties are NDC appointees ya or social media. Adaya almost see vacations a kesia, almost taxes, and you almost guess, echo. Yes, small girls your boss a lebon any UPS how uncrofu we di oh my Ghana sika spoil talker samon ya the who evidence be posting pictures and videos of them and these appointees. Some see you want to play that team person mu chantro ya the ain't chantro no cry no ya fam ya wa evidence videos ne pictures ya be posting ya botin ya entito ya fam wada te say ni omo ye no. So we are daring Remonacha say mention MP ni kuni din Bonitin. Now you see, this Adams guy, I'm not crying. He went a big feather kakra. I see MP in the fear or boteman. Now any MP who are more referred to. We know the MP are more referred to any more strategy, more percent, more created that avenue, move or made that breeding grounds. Right a opportunity to arrest him. Anything a mutual santron. Yenim says Sammi Awuku and I'm more referred to. But you see, Nipa bebre Ghana hase nipa bebre na akọ Sammi Awuku fie wo bote man kwan so anopa bia okọ no ma wan huru kra na enya Ghana for be 20 o masala e wo ho mo pese o mo ne Sammi Awuku ebekasa en obi a wakọ fie obi a o te sa asem a mo kan say cars 205 no apaki esifie o te sa obehun se bi mo ye nkwasiafo obehun se ndisi aman ye nkwasiafo nko anewum because afie no cars 15 kra anko. If you na Sammi Awuku wo bote man kwan no so cars 15 crab enko but enkwasiafo we bomutrim e twa santro we to ne so an innocent person. Sammi Awuku be director general of NLA oye adwuma 4 years a when you so official car ono ankasa car no de ye adwuma. In fact, board no approve say yen to luxurious Benz e ma Sammi Awuku mfanya adwuma. Sammi Awuku rejected it.
He said, say, and ya me comfort in tina, maybe a jumawi. Me basa me barber severe my enela ye, and the ye dear bregana for me puntuaba. He rejected it. In fact, he agreed so okay, on top Toyota. Saloon car man, sa Toyota and Kitway man. But I know Crown Sammi Awuku ended up not buying it. Oh, free NLA. Without buying that Toyota saloon car, no. Sammi Awuku ye juma 3 years. 3 years, NLA, no njia ketuye biya. Up until say, ya didn't call public service ma okoye interview ya mechanizing bibiana board no put it together and the conditions of service approve ye and sana o shasi aji salary NLA such person mo pese mu gu nanimu ase innocent person mo pese mu gu nanimu ase sa mo dogana anka this energy resources mobile channel into exposing and arresting and prosecuting the current Director General of NLA. In the absence of board or no one kasankasa etua ne ho over $100,000 in rent as Okwakohan Palace. Okwakohan Palace. Kronua the current Director General of NLA Airport. Good causes. Projects are almost omudi sika and crofo ometwe sika mo say omudi tuo hospital bills omudi tuo school fees. And then that's hold on. Yeah, the bar wanting me say, oh my Ghana, and we are looking for the right time to expose this. More NDC for no channel more energy in Kohon. And this Adams guy, chan to say, Sammi Awuku inflating a borehole project. Sammi Awuku NLA. Almost 2 boreholes, baby, mechanized boreholes. Borehole be a polytank is so. Mechanized borehole, but a be anywhere costing more than 50,000 Ghana cedis. A be anywhere costing more than 50,000 Ghana cedis in less than 2 years. Same borehole, the current Director General of NLA and the NDC, Otusa borehole no, in excess of 100,000 Ghana cedis, over 100,000 more than Sammi Awuku. A used to ye 82 borehole, a brand no Director General of NLA. Such a person, one person mugu nanimu ase. Mo nipa na wo bokro no ankasa odi Ghana dwiri mo odi Ghana dem no mo kana hye ne nsem no makata so ana obi a obeserve Ghana with akuma mu fine with eye odo any pepper onu mo mu na mo pese mu gu nanimu ase me say bring it on some of us Sammi jam feed no mo ne eduji no mo ne okujeto no mo properties amaye we will post them. We will post them. One person will play dirty. We will dog paddle in the bedraggle gutters with you. Mubahunu say, Sebi, opposition na ye one. Ye ni ab. Ghana for me mamma che me mamma ha me mamma jo. Se senia ewia se ekono. O membia sha se omo etane ahoho ani se obia nkonu krum. No nko fix in the country. And se nka Mahama aban nka na said say o sha sie nanka o siesie Ghana afixi Ghana na kase ene wa kontumi na no ne abafie na wo muso o mote Ghana so o motena o manumu asundue mu anso ne ekoban se sa edisa memu yi akwa me edisan Mahama ebu no odi kwa me nkruma amemu ene kase odi ebu Nanya kwa minkroma membu nko a wasan the Rollins so de no atoaso na saa nyi mu amembu no a woyɛ no de akosi tribe ba ko so a ka no nko na kese nka ompese otid ni kura se asante wo ho saa pepepe ne kwa minkroma eyeye na nka opese bibia no yebodi ni Ghana no nko a ne kese animonyam no bibia ebegina kwa minkroma nko aso na say sa amemwo no Mahama ebuo no odi kwa minkroma memwo any Rollins amemwo na kire say wodi ebuo ma no de di kan opese sa NPP party no ogu no e Ghana fo su nyina munum se NPP party na ogu no dia de ka say asante na opese ogu ose no se doma hini gina so denden na ke say ni kwambia opese ofaso na asante hini ni tumi no ebrase no na ofaso na munyina se mukaya Mahama ka asemwa ya na muntimi emwe mwasunu entie ni tamu anu e campaign wo se womaye Ghana fo ye mfomso ne tuma no a
ne ekoban se obese wo man no na se wo se wo man no so a na de ekoban se asante no wo se no because wo man no ni bibia gina asante so o san de to aso se wonya akonwa tumi no a wo se obe flush them out na wo flush them out no na kase asante na kase wodi nani asiso enti se wo hwe enema se na wosi bu man no a saa nyi mu amemmuo no asante na wodi agina wo muso dendenden anase akamfo nanso hwe mu asante na gina wo muso dendenden se wo hwe a obae na apene kase asantefo penifo no mo ye adwuma wo amino obeyi wo mu adi apresifo wo yi wo mu adi saa civilians no so nyina wo yi wo mu adi ene sesei wodi gina mo dendenden a opese saa politicians no a omo enyina no gina ho ma akan anase asante no opese wo yi wo mu adi se mo hunu ekwan a ofa so yi former chief justice no a mungina monitor onye mfomso bia boni bia ni ho enso otimi nya ekwan so ekwan otimi fa akwan bi so yi na di efisese sika asenko odi siesie wodi sen ma no wodi atoto cars ni envelopes na ama orisan ahimfo no ni peace council for any concerned citizen ni Christian council ne o meka ho nyina enti owotumi a wodi bibia wope na sebem yesi parliament ya approve say wo mo set tribunal na yedi edi MPP for asem anase asante for asem mi de sa no meka no ekwan benso na edisen aban ya yi no a yedi election ene yi no na ekoba se parliament approve say yemfa tribunal na eni odisen ni opponents no asem omra omina ya innocent samo beka ya sa domnevo no togoni no yesati omusati ora no waka ho na wonu ma oyi omu se omunye ora ayi committee ni nyina no omina so ye omu ana omwadi omani dwunum ya senko omukura na ese omugina tribunal ano no domnebo beka se se wo hwe nkrata mu a omuntimi incriminate obi aso obi ediska eno kan bibi se ku yo sanade to aso se ku no ene ye wo ba obetra asese wo ye den na unya kwan esi dan we wo ye den na utoka we na wo sika da bank no wo ye den na unya ye na sebe nkwasi question we no wo ye nyansani a ubetimi ayi no na fi omde omayen se yenkoku no wadi abansika yemfa ntumu mfia dioson na ne cars ne na japade o nyina no abandon status na abandon status no wo mo na wo ekofa ne kwan benso ena sebe mu election ya ye na aban otiso no ono woye wadisan civil democratic government no ko set tribunal na tribunal so ne eban se ukọ wodisan wo mo animu a ekwan bi ebefa so de agieli wo no ebefa so anase ebekun no ne yakun because we need kamaphobia na sa tribunal no NDC for na wayi won ma ombe judges ene wo mo so o ka judge no so ho nso ense ye NDC for enti keze ekwan bi a wo fa so se obetori asante ase anase MPP abana se no party na se no enu anase se omo fa so na kwan benso na ko pese Ghana for mo akama no atumu na aban otiso no wonye military government na keze rolling se ni ba oba ya oba sa wonti ase sa sandefo wosika enu to no ase yina ehia yen ene keze ofa so asantefo omukum wo no anya asenketwa yemukum wo secretly ne de ahese bia bukofa desert so ye di homa design blog assign obi mne emne a bi akoja na topum asemone wodi ye no eti asantefo no anya asenketwa wo
ena japade ni bibia no ono mo efa yo mo bre asante ase enti opim so woni wa hempo no wa bre mpo no mesrew mompaje mo ne se mo ka mo no atum emre bi beba yekoban se ye hu bibia enye ye se kwan mo fa so di wontumi tum mo no enye kwampa so tumi na bedu mo nsem ndi ompa bia no mo yo se protifo aye edusan enkraman ya di homa so mo mene asoja fo so the same thing obi akana no atum ndi opim so ne omo ye nyina wotumi no anase wonu manyam no mpeso mo ese no se kwaya anka emma asante no ena omo se no koko nso emma asante no ena osisi omo ese no ena asase so anka betumi ado so no sebia odwuma aseya ena asase no so ye esu bibia enyeyi baabi asantefo anase akanfo edidwan nyina na yahye da na akwachi no neka se enyi mu amembo na woyi asante asinchia de otan ayo no wamo yesa na ave ne ekoban se 2028 no kura no election ni bedru no na santini anase party bia ni ho a wono mo ekogina se eri ko challenge wori san eri se Mahama endi mo sori na akwa no anya de wadwino ma no na ka wadwino ma no ho na ekoban se ne mapapa na nado no me nyina no wosi bonhuni womani nyina aka wuro mapro nanso so Bawumia Dr. Bawumia ni nyansa wodi dictarization bae no a eni address system no digitalize eni de okrom de ne say wo a wo beka setia no ye wo design system wa de ebechiwo na na dum nyansa na de sade ne bae eni kula wo wura no da no senka modne ko say wadiska nso ni ska atem didi awo wama amamfo didi na nado no matem enda meka se kabintela edasu didi atem na wo waka se wo be set tribunal edikana fo mo hweyo because emebe ba no na tumi no abedi Mahama ni wonua Ibrahim sem na Ghana obia ni tumi ompeso wati asante kuradni enti munsori se Ghana se na epenom mabru no munsori 2028 ne nyadia ebetumi aye election because o yen nyina no odi petumi atena so forever. The Ghana